Voin August ni sompanga khan the Interfax News Agency chuan Russian scientist ten an boipui coronavirus vaccine chu mihringa en china rang an nei nuwa him taka an hriata wangin khovela coronavirus vaccine masaberatan an tlang zara mipuinol pui man thai turin hral chhuang ngal ani donti antar langa Reuters chuan voin chanudar thum khan he thu hi an puang ve boka khovelin achiat puile sarkar tamtak mang anna thlentu covid-19 laka invenna vaccine hi Russia ram chawa mipui aman thai turin atam thayang ber siam chuan na thongal ani don in antar langbok he vaccine hi Moscow khopuya Gamaleya Research Institute le Epidemiology and Microbiology Moscow ten ansiam ania mase en chinna rang hi kalpui chaklutuk ania wangin mipuinol puya manturatan chuan scientist then khatta chuan ahim toklo hlauthon na an neiti antar langa mase sarkarin approve wangin mipuya hral chua turin anbot saitana voin khan Russia Health Ministry chuan rampuma manturin phalna pek anni thule asiam napo chaktaka tho ani tur thu asoya Russian President Vladimir Putin chuan an scientist te chuang tak chungin he coronavirus vaccine Sputnik 5 hi sarkarin approve thu apuang bok ani WHO lamhian approval alapek lo wangle sarkar dangin an pompuina anla puan lo wangin ramdanga chuan khral chua alani don lo nin wayon chuan antar langa Russia ram chunga big chau man aniri don ani mela mase Russian scientist tam tak chuan he vaccine trial zongjong hi ahim tok ni nan soya mipuitan hlautur om lawa en chinna zongjonga green signal a muveka wangin sarkar point apampui ani Sputnik 5 hi khovela coronavirus vaccine masaber ani donta ani thulom omlam chu ani hrim maya WHO lamin lapompui lo ma se Russia hian apoma aram mipuya man phalna le hral chua phalna apek wang hian Eurasian chuan ahim tok nia an ngai thu antar lang ve boka achak thayang bera siam chua na hi tho tum ania voin atang khan vaccine hi man thai tura atam thayang ber siam chuak turin malak zui ngal ani Russia andu zat an siam chua zo chuan khovel ramdanga amamole du tu tetan hral chua po Russia hian rem atidon ni in tarlan ani bok ani India rama po coronavirus vaccine hi mipui man thai turin siam chua ani naidon ni in alanga voina Prime Minister Narendra Modi an India Independence Day a thucha asoya mipui man thai turin coronavirus vaccine hi tam tak siam chua ani thuaidon ani ti asoya Al Jazeera chuan Prime Minister hian India coronavirus vaccine chu mipui man tura tam tak siam chuak turin peitrep ania scientist ten endikna tlem te chau anma motawa chumi nuwa chuan vaccine hi mipui man thai turin siam chua thuai ani don ani ti asoini in antar langbok India hi tundin hmuna hian coronavirus vaccine siam chua na turkonga hian Russia.2 ani mai mela test zongjonga hlotlinna an nei chhozel awangin Russia in vaccine asiam chua hian India siam chua tur hi danang taka en chinna paltlang vek ani awangin Bharat Biotech 10 vaccine an boipui mek chu approval pek thai ani trep to awangin khovela vaccine boipui mek jinga beisena nga na blian per ani mai thai ni in Al Jazeera chuan antar langbok Prime Minister thucha hi local TV lamate ti chua ani thoboka tarlang kimlo phot maila mase kan Prime Minister hian athucha soijinga point khathi hantar langveila pumodia hian asoirum angrang veu maya China nena kan inrina line of actual control le Pakistan nena kan inrina line of control atangte hian boina ronsiam anom chuan India pasal traten kut anthakna atana hunrem chang siam sakna ani dona wangin a chan let na chu ana hle don ni in asoya India chuan a then omram tenena a policy ngai a man to don lo thule policy thar a kalpui to ani ti asoi boka
the print chuan Prime Minister hian China laka strong signal ape ani tin antar lang bok ani voina tho dar thum le minute som thum vel khan the print chuan Taiwan le US in deal an siam thu an ron tar langa Taiwan hi China malakna laka hian inveng turin ain buat sai na sa hle maya tunlai phai chu China laka invena tan fighter le lai puinen asipai tha hote ain ral rin tir deuh ranga China in US ain rol an ngai mo zia an soi ve chamchi boka ma se US hian atum hi athak lemlo ni na langa China hian aram chunga laklu atum rul hlea ma se Hong Kong angkha chuan aol sam mel talo hlea Taiwan sarkar hian an du lo awangin China hi an dolet ngei don ti an lo puang to bok ti chuan voin khan the print chuan US ral thuam le atum rang chu aziak felta Lockheed Martin Corporation siam F-16 fighter somruk paruk lai leiturin danang takin an sign felti an puang ani US President George Bush khan sangkha jakwa somkwa panhi dei to khan F-16 hi Taiwan tan hian za somnga panga lei phalna alo pechuak towa tuntuma hian Taiwan hian F-16 hi an lo leinual towa tuna an leitur hi US in an upgrade version ani dona hei hi China hian adu lo zualna pakhat niin an tar lang bok ani hetianga China in US ado dalna le Taiwan laka ain rol a social fo wangle Taiwan chu aram ania China ro rel na hnuaya laklu ani tur thu an puan baka he an ram bung thrangte zom khom le an tumna konga hian ramdang lo in rol lo turin an du ti an puanga chutianga boruak ain mun chhozel wangin Taiwan hian invent him atum hlea voin choma dar som vel khan Al Jazeera chuan South China Sea lama boruak thar aum thu an ron tar langa US worship ten exercise an nei na sa hle maya he tuipuya in donun chan han zirna hi USS Ronald Reagan strike group te kai hroina hnuaya nei ania South China Sea a hian USS Ronald Reagan strike group te hian China warning nan he military exercise hi an nei niin an tar langa Ronald Reagan aircraft carriers strike group te hi nimin zirtopni khan South China Sea China tuipui nai waya an luta voin atang khan in donun chan zirna lian tham tak mai an buat sai tran ani USS Ronald Reagan aircraft carrier Navy Commander Joshua Fagan chuan fighter somsari chuangle warship thranem tham tak aum thule he in donun chan zirna hi Pacific tuipui China in zau tak mai aklem awanga US le athurol pui ramten tuipuya zalen taka khovelin sumdonna akalpui zel thaina na tuipui zalen ani thainan anti ani ti asoya tarlan danin he US le athurol pui military drill hian China le US laka ama ain boruak atisang le zual hle don niin antar langa Shri alen laya remchang ala ram lak tuma China lo phusareng hi an khamto takzet ani ti antar langbok heti lai hian Iran lama chet tho mai US hian adu hle to boka nimin August ni sompali khan UN Security Council Iran chungchang ngai tua turin US hian a theluta nimin khan UN Security Council chu virtual meeting video conference manga meeting anneya heta hian Iran hian ral thuam lama ma alak zui zel wangin tuipuya ral thuam lama sumdonna akalpui chhunjom zel hi khapsak turin US hian athena ma se thlop turam pakhat chau anoma UN Security Council member Dominican Republic chawin athlop awangin akal tlangpui theitalowa UN Security Council a hian kan soifo angin ramsom panga anoma anthurelte tlangtur hian ram pariatin anthlop angayani ramsom pakhatten ngaidan an soilawa anthlop thu emo anthlop lo thu emo an soilo boka heng ramsom pakhat ngaidan soilo jinga hian UK France le Germany tepo antel ani Russia le China chuan na takin herod na hi andau dala hei wang hian atlang zo talo ani ramsom pakhat te hian ngoi anchu chan hi China le US inkara tension asan awang le Russia in Iran hi kongthen khata in po na thatak anei pui box sia wangin
buaina lian jok achua an hlau ni in news agency thun khat chuan an tar lang boka US Secretary of State Mike Pompeo chuan virtual council meeting hi malam zelatan ti fauchi anilauti asoi zui ngala UN Security Council chu zalena aom theina na inven na tur konga a hlo chama ngai dam lo tur chi po ngai dam ania khovel zalena ta na hlo cham na lian tak ani ati Al Jazeera hian an tarlan zel danin US rod na hi UN Security Council member ni lo ram tam takin an thlopa UN Security Council berin an hol hi an dem thu an puang boka Israel baka Gulf from Shrang Parukten US an thlop thu an puang halbok US Secretary of State chuan khovel ram tam zokin min thlopa Iran thenom ram hoten an hlau thona wangin min thlop boka mase UN Security Council bera ngai dan po soingam lo an tama wangin US thutlen chu hoisan ania khovel ral mona tan nakin zela ala poi hledonani ati hetiang hi UN din mun ania wangin ama kalau soitong khan UN Security Council le European Union tepon China malak na chungchanga hian thutluk na mumal tak engma an siam theilo hi tun thlenga China ain ro sakreng theina chan pakhat ania UK lama chuan International Alliance Force din turin UK a ram hruai tu tamtakin Boris Johnson annor na salea heipo hi European Union le UN Security Council in thutluk na mumal an nei theilo wangani mase Boris Johnson hian US in thanpui machonzo ani ma chuan malak na lian tham nei atum lo ni in an hreboka Iran hi nuclear ral thuam anei theilo nana danbe na hi atop to dona US hian chu extend le adwa council hian an hial kalbaka Russia le China in strong takin ando dalboka he meeting awang hian rin thua alengvel na salea Russia le China hian an hial kalchan hi ahrang ve ani antia mase then khat chuan China laka hian Russia hi ain la hrang tak lo nia ngai anom bok analyst then khat chuan khovel hi pol nia in then phokin Russia le US thlop tu ramte ni in heng ramte hi anla in then hrang latial tialanga kumrei lo te a in do pui pathum na hi ala chuak ngein an ring bok ani engponi se Mizorama COVID-19 hrivei an pung mek zela timeline anga chui phai chuan tun August tha hian kan pung chho hluai ani deuh bera hun rei lo ta chungin active case zanni an tling chowa zanin August ni sompanga chanchin bu seila thleng hian mi zathum somnga le pasari zet active case kan nei to ani community transmission a kanlu a hlom hlea kanlu toreng mai thaibok mas vole kong engkima confirm khurtlan le zual atrul tak zet ani